monotoni, tonomoni, nomonito, tonomoni, monotoni, nomotoni, automoni, monotino, monotoni, monotoni. Veliki miting je imao uspjeha. U tom vremenu takav jedan film je i morao imati uspjeha, jer u stvari u našoj zemlji crtanog filma dotle nije bilo. K tome, taj je film imao i određenu ideju koja je u to vrijeme strahovito vrijedila. I možda kao nagrada. Te 51. godine, nakon što je bila premijera velikog mitinga, mi smo dobili poduzeće, pravo poduzeće, dakle nismo više bili u redakciji Kerempuha, nego poduzeće koje smo nazvali Duga film. Poduzeće za crtani film sa potpisom, ovdje imam i dokument koji ću vam pokazati. Ribnikar, tada šef jugoslavenske kinematografije, je potpisao dokument u kojem se osniva prvo poduzeće za crtani film, Duga film u Zagrebu, i daje se, piše također u tom dokumentu, daju se izvjesna sredstva da bi se mogla, u to vrijeme se ovako vrlo striktno raspodjeljivale devize, izvjesna sredstva da se može to novo poduzeće, da može da kupi nešto od te vanjske opreme, misli se na celuloid i tako dalje. I tu smo prva stvar koja je bila, naravno, da se proširimo, jer u početku smo radili samo jedna manja grupa u Kerempuhu, sad je trebalo to da se pretvori u pravi studio, u jednu tvornicu crtanog filma. Dobili smo prostorije tu u Draškovićevoj ulici, na uglu Draškovićeve i Ađejine, jedan cijeli sprat 30-ak soba i još dole nešto prostorija. Dobili smo preko noći, zapravo ja sam ujutro u 9 sati otišao tadašnjem političkom šefu u Republiki Zvonku Brkiću, koji je bio vrlo zadovoljan kad smo taj crtani film napravili, i rekao sam da mi trebaju za to novo poduzeće prostorije. U 9 sam mu to rekao, u 12 sati sam bio pozvan kod ministra za kulturu i pokazano mi je ti 30 soba koje su mi odmah preuzeli. Prema tome radilo se jako ekspeditivno, a istim takvim dinamizmom smo i mi radili. Napravili smo taj natječaj. I bilo je mnogo novih ljudi koje smo sa natječajem zapravo uzeli u to novo osnovano poduzeće. Ja sam da su oni se morali upoznati sa tom materijom i malo se ipak uvesti i razviti. Tu je došao Vukotić, ja sam ga dovukao sa arhitekture, on je studirao arhitekturu i drugi su neki ljudi, oni su imali namjeru da neke druge stvari u životu rade i studiraju, međutim ta izazov crtanog filma, ta provokacija koja se tu desila, čak mi je Vukotić nekoliko, on je bio tad karikaturista u Kerempu, nekoliko puta mi je bježao pa sam ga dovlačio s te arhitekture nazad. Tebi dobro ide, pa slušaj, daj, pokušaj još i tako. On još nije tad bio svjestan da će upravo napraviti tu sjajnu karijeru upravo u crtanom filmu, gdje je kasnije dobio i Oskara. Tu su došli i Grgić, i Kolar, i Marks, Kostelac, jedna plejada tih novih mladih ljudi koji će kasnije da budu zapravo osnovica, baza buduće Zagrebačke škole crtanog filma. Dakle, nakon prapočetaka crtanog filma u Zagrebu, od praovca Sergeja Takca pa preko Novorite, Ribaka, Marjanovića, škole narodnog zdravlja Andrije Štampar, reklama za tvrtku Mar i prvog pokušaja poslije rata, gdje je napravljen naš prvi crtani film, Veliki miting, stigli smo do Duge. Prvi film u Duga filmu je bio Veseli doživljaj, isto tako film braće Neugabor, i na tom filmu smo još uvijek i Delač i ja i ostali animatori radili kao pomoćnici Valtera. To je bio veseli doživljaj, sve skupa. Dakle, u punom smislu riječi. Bilo je tu i plesa dosta u filmu. Jasno, taj muzički broj, na primjer, nije iz prsta isisan, jer to se ne može, mislim, rumba jedna ili tako nešto bilo.
Tu je za samu crtačku podlogu primadona od Zagrebačkog kazališta Tanja Manola, dakle prima balerina, ne prima. Ona je koreografiju načinila i ona je meni plesala, a ja sam skicirao. I onda sam kasnije transponirao te skice, te balerine u Medvjeda malog. A to je isto bio, sve skupa je bio veseli doživljaj od početka do kraja. Bilo je veselo i bili su uvijek novi momenti novog saznanja. Čim smo završili taj film, prešlo se onda u proizvodnju više filmova. To znači da smo svi mi dobili svoje filmove. I ja sam prišao poslu da napravim svoj film. Dakle, kao crtač, kao već crtač stripova, kao crtač karikatura, kao novopečeni animator, da radim svoj film. Naravno, kad sad pogledam koliko nismo znali, a kako smo upadali u posao, zapravo danas se više bojim kad prilazim filmu nego onda. Sad znam koliko ne znam, koliko je to teško, kakve sve opasnosti vrebaju iza ugla, da ti može u ritmu biti loše, da ti može biti u bilo čemu u likovnom
Onda smo mislili da sve znamo i da sve možemo. S jedne strane da je jako teško, a s druge strane da se to lako napravi. Tako da sam ipak, ne držeći se puno plana, mislili smo da ćemo brzo napraviti. Ja sam opet radio godinu dana i taj svoj prvi film. Jer ja sam počeo to da radim, da razrađujem, da tražim te likove. Sa mnom je u ekipu ušao i Nikola Kostelac, bio je onda kao asistent režije, kao animator. I radili smo to, tražio sam ovo, ono. Kako nismo znali šta i kako treba animirati, posudili smo neke filmove iz, ne znam, američke ili engleske čitaonice na 16 mm. Stavili smo taj film u obični dioprojektor i vukli kvadratić po kvadratić i na zidu, na papir, ovako precrtavali faze koraka i osnovnih pokreta. I eto, tako je počelo. Ja se sjećam projekcija, svojih prvih radnih projekcija, to je bio Kićo 1, taj nekakav domaći lik, neka domaća tema, stambeni problemi. On traži svoj stan i onda na kraju, ja mu jednostavno nacrtam stan, znači jedna velika metafora je gradite stanove. Ne? I uzbuđenje, ne samo kod mene, sjećam se i kod ovih koji su isto onda radili filmove, Bordo je radio film, Delač je radio film. Prohoda vam lik na ekranu. Pa to je neshvatljivo, to je uzbuđenje, ko da sad nešto, znate, ko da sad dijete neko napravi, to vaše dijete hoda i sjećam se bojim se da ne padne. Ne? Nema šta on da padne, on je takav, on je tu napravio, on tako hoda i nema tu više da on padne i ne padne. On eventualno šepa, ali je to moje šepanje, moje neznanje.
Što želite? Ja sam se rodio. 5. kat. Tako sam ja ušao zapravo u tu jednu ogromnu, veliku avanturu koja evo traje i do današnjih dana. Kićo, moraš službeno u Dudince, podbacio nakup malina. O, kuda? Službeno u Dudince. I ja službeno u Dudince. I mi službeno, jer to je jeftino. Išli mi službeno, jer to je jeftino. Išli mi službeno, Peti film u ovoj duginoj seriji bio je namijenjen Vladi Delaču, mom kolegi, mom suborcu, kako bi se reklo, iz one grupe Kerempuhove iz rada na mitingu. Sjećam se njega zato u ovom momentu jer je on prvi koji nas je napustio. On je umro 60. godina, bio je bolestan i mislim da nam svima treba biti žao što nas je napustio zato jer je on bio veoma veliki talenat. Mnogo je obećavao, jer sad vidimo kad je strip dobio svoj dignitet, kad mu je priznata vrijednost umjetnička, da je Delač bio veoma originalan crtač i karikaturist i da bi on imao šta da kaže i u crtanom filmu. Za spomen na našu suradnju na prvom crtanom filmu, ja sam posvetio svoju knjigu o animaciji, posvetio sam Vladi Delaču, da bar na taj način, ako već nije mogao ovdje kod nas napraviti filmova, da bar na ovaj način sačuvam uspomenu na njega.
legnide, pa pecni, neštio vremence, debele forme isoje, papeli, vani persai, dronjo štio, na I tako, Duga film je tih godinu dana, nešto manje od godinu dana, odlično funkcionirao. Uhodali smo u proizvodnju, organizacija je već potpuno dobro profesionalno djelovala. To je bila jedna stvarno dobro organizirana mala tvornica od 100 ljudi. Napravljeno je 5 filmova, što je mnogo kad se zna da jedan film ima po 10.000 crteža, a u Dugi je napravljeno još i priprema za neke buduće filmove koji više neće nikad biti ni napravljeni, jer je došlo do odluke o likvidaciji Duga film. A kako se to desilo, to je vrlo interesantno bilo. Naravno, to je bilo kao grom iz vedra neba, bar za nas, suradnike. Ljude, Fadil je to znao šta se dešava, ali nam nije govorio da ne bi gubili volju. Osim toga se možda i nadao da neće crknuti Duga. I jednog dana sam jednostavno oko 9-10 sati došao u Duga film, po običaju, puni planova, kao što smo svi bili, tako sam i ja imao puno planova u vezi s crtanim filmom. I na hodniku sam našao Fadila, Delača, Valtera, Vukotića, jedno ovako društvo, pa sam mislio po običaju, malo pričaju i tako. I idem ja i pita Fadil, kaže, a vidi, evo Borde, kaže, došao si raditi, jeli? Šta je, u čemu je vic, ne znam, nije mi jasno. A oni se smijulje, veli, nećeš raditi. Zašto? Kaže, zato jer smo likvidirali. Taj dan kad sam ja došao iz svoje ilegale sa knjigom snimanja na svečano protokolarno primanje i zaprimanje knjige snimanja, već sam na porti saznao da se Duga likvidira. Da je već u toku postupak likvidacije. Mislim da je iz povijesti poznato što je to bilo posrijedi. Ja sam, jedan mali detalj, ja sam svoj honorar dobio uredno, ali već od likvidatora, likvidacione komisije. Sa strane gledajući tu situaciju, to je bio šok, veliki šok. To je bila zaista, gotovo bih se rekla, jedna... Pa i u to vrijeme je teško bilo reći tako reći, to je bila jedna velika kulturna sramota i bilo je tu i protesta jakih i tako dalje. Ljudi su bili šokirani, žao je svima bilo, tek smo počeli, ali i bilo je protesta. Ja sjećam, u štampi se pojavljuju protesti, protestiraju filmski radnici, Društvo filmskih radnika Hrvatske nas apsolutno piše, protestira, traži, šteta je ljudi, tu nešto ima, neki nukleus, šteta je tu biljku odmah ovako presjeći u korenu. Međutim, šta smo mogli? Duga, se raspala Duga, naime,
jasno, tu sam bio strašno razočaran, jer taj trud tih par godina izgledao je stvarno da je bio uzaludan. Naime, treba podsjetiti, u to vrijeme to su bile vremena takozvanog informirova, jednog općeg napada Staljinovog na Jugoslaviju, jedne vrlo teške ekonomske blokade koja je dovela do vrlo teških privrednih teškoća u zemlji i onda se je stezao kaiš, tako da kažem, na svakom koraku i negde u nekoj političkoj glavi je došlo do jedne brzoplete odluke da se eto taj luksuz crtani film ukine. Nažalost, to je bila jedna pogrešna odluka, kako se to kasnije onda uvidjelo, jer zapravo to je jedinstvena stvar uopće, recimo, kod nas i zapravo i u Evropi bila. Da, u to vrijeme. U to vrijeme skoro nije bilo, jedino od onih starih nekih produkcija u Francuski ili nešto, ali to je sve bilo u malim okvirima. A inače imali smo krasne prostorije, smo imali, jako lijepe dole u Draškovićevoj ulici 2-3 kata i to kad smo prvi put gledali, mi uopće nismo znali šta će nam to, mi smo naučili neke sobice. Mamma mia!